Aikari a itura ria Keno kaunti-ini ya Murang'a marokire gutungwo ni kimako thutha wa gukora miri ya andu eri moragitwo na gucoka guteo kundu gutiganite itura-ini riri. Miri ya ayeri na aria ni arume maroneka kuragirwo kundu kuraya na gucoka guteo kiharo-ini giki, na kuringana na muingi wa itura riri matire marahota kumakurana. Inawezekana kuongezwe vijana ambao wana uwezo wa kukimbiza wezi, ambao ni vijana wana nguvu ya kufanya mambo yenye wazee hawawezi fanya. Umwe wao aroneka gukorwo ari mutwarithia wa bodaboda kumana na mwihumbire wake, mbao igire ire na micumari ikioneka hakuhi na mwiri wake, gugikuirwo gukorwo ari cio irahuthikire kumuruta muoyo amu uthio wake ni mutihangie. Amevaa anaonekana ni mtu wa pikipiki. Pikipiki huwa unaweka maguo mingi juu ya baridi. Sasa tunaona ni kama mtu wa pikipiki ameuliwa akakuja kutupa mare hapa. Kuringana na muingi ni gukoretwo no haguku wa ugitiri mwena uyu na njira nene, riu makihoya thirikari kumateithiriria na kumaninira wagagu. Yani huku security sio mzuri, kwa sababu ukisikia kama watu watatu wameuliwa na ni sehemu moja, tunaona hata sisi tutakaa tuna uoga. Kwa hivyo tunaomba tu serikali tuongezee kama ni maofisa wa serikali, ili na sisi tuzinde, wazidi kuturinda. Oho marenda namba ya maabitha a borithi mwena uyu ikorwo ikiongererwo, magitariria njuragano mwena uyu ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.